mitu kwa kata nti ne kata ho na ye wo me na me madam fo bi nso ase ye na full flight back na e de ko kata ho but enye agent back na de ko e ti flight mu na ye na ko so company back mu nti ye nyina ye juma o company mu ana no ye say ne ye say ye be pe kwan a be fa so a ye be maybe enye sika ne ke ya ko Europe enti umza no di adanse bi say man bi wo tafu for man say o agent a obetima yeden abo ya mayeden yitima asa yeden enye skin ya sa tukwan akobe fufuro cause kata ho ne ara fokro na nti yewo ho no na ono di adanse say man bi offend o kumasi for tafu for months obetima yeden abo ti ne me call the number ma na me friend no busan say si na manipa bi say nti epe kwan say obetima ye ama ye say be ya e ba ya nanke akọ ti ya agin say nka enya de be ba Ghana ha say be che because you are kontu pani kasa den kakra acho enti sa no ye ba ye nche nanka o ma ye re akọ no so o ende be o de Moldova de o was unya apply pe wa cha ye 3 months visa ba ya na ukọ na see you nti so so be ma no 50 million and son of on the deposit over then over deposit service and or we are now for what we are 15,000 as so nanka or the other akọ na ni 20,000 tie was from January no na me yere nem kwa me friend yere mpo na edi sika ne yere e kwa ma no to di sika no ma no nti wo ma January February March ibusa no so bibia da na akwam ya ogusu ye bibia nti April no na efre no so ono akache ye yembra no wawie bibia nam se because ye ho no ye adwuma de be se ye mpese be ba Ghana ha se ase adwuma no ade a wo ye na enye nwie ye ana ase bibisi so onim se wa wie bibia ye ba ya na ya chakra be 2 weeks cause okaze ke emfa kata ho plan na ye nko na se no wo ye sa na se obecha akontuom because o free kata no wo akontuom wo sa be free ho asa ko be foforo no as enso the same akontuom no mo bet se ke ba fia ya chabe ne mi ahun busa fo na je na busa fo na eden dinchia ya chabe 2 weeks na esa free mu esa kwa en ke be boye no so bibia wa wie yan kweti sa deal na ya sambra ne cancel sa offer na ye wo ho ye djuma ye nipa miensa na ye baaye SOMPA FM April na ne be duru ye ko no honum wo si bibia wo na akwam abra mi so mi hu se visa e kwa mi won kwa se on send visa na ne hwe oso ye mbra na wo bi bibia ye baaye be hu bibia mi kacha ye baaye April no mu no April May June mi hu hwe visa no na be se mini tata ne sa na me madam fo ko amede ono so akra ono do obaaye na nyina ko no ho no se enche bia bia ba omukwa the following month na am no kan se mimi kwa me visa ba na me down for no de o mienu na mo visa mbaaye am se me visa ba o se ane na msi yo mate no ka se me si kwa se that time kwa baaye o man ba gina kwa me free ho ba na me ni adwuma bia e wo Ghana biom nsi ska kra na me wo no o mama tena ha se sama ni na ska ni na eden esai etu e ma kra me eden me ko gi bank loan enam de baaye no o ye ya na me ko twa 15,000 na de car 5,000 me man na 20,000 afedie ombuki ma na me nkwa odinde o se before me payment ko kan se ma cha kra ye 3 weeks se ma me ye payment ni wi ma cha kra 3 weeks bibia o mabuki ama ma eden ma ko nam si yo nam ko bobusia 10,000 ebe kan me so me wo 5,000 na me de kan na ye 15,000 me de buy no rebre no me si be pai odinde echina ende echina obeye cc to ye sa mu se ndada from April no mu no ebe si nda ye kase kura no hu hwe enti last no month ni mu na me yes sa dia oni se ade ni nye yam fam skere ma me kwa sa bank na me show me mo 4 months se me twa skana ma e ma mo back ti se me ni se kasa me be payment within 2-3 weeks na me kona me yejuma na ka me de asena ba na ko mo diskana de akotwa ma bank loan na me giye no eno su ni a me hu hwe ni sa don fam sky de e ma me na mfa ko san ko ma bank for no back na me si ni dia ka wo na me hu no kwan be fa so me de be danda ho kakra ma head e be si papa ide on ye de on first me scan ti me twi ni sa be 1 month na for ba ma me 10,000 ne ka 10,000 no ka him say that the ne Friday
no say yam ya aduma Monday die or the scan be ma me kwase me nji kwa na ne college bi wo honum no so wo pa to sika die say papa no way or tafo formers on an office no wo or tafo formers patran na o catch us say odo mo ba Ghana mo be design wa hansa no asa de mo tu kwan o ka say ba ya kra ya chakra de 3 weeks ye be free crew mu ti usika ni nyina ru tua no akwantu mansa na wo ba Ghana patro de bi e ba ha na be tua 15,000 so 15,000 na o ka the visa na ba na o say so we tua 5,000 it's a visa na ba na o tua 15 na aka no ansa na why de na visa na buy sa no ka duplicate no sa visa na di mam na e wo phone so as see oh di mam say visa na ba makoje payment awi afro family tukwa na wan fama tukwa na bio o si company no si booking oba booki and then china menim de opesa o kire na fere me hu se Bangalore na me kwaje ye no so ene se be tam aso na me kom me ko takin sa no ma me 10,000 say minji wi no nyame aduma de aka be so so amere ama me sika no ko di ni ho adi mfie sei sika di no si me ye payment no esi as April no mu afi we ye mu ene say ni edbosome be me nan ya say num ni sian so because me ba April May June July no ka service na aba na we ko payment no ukono so ko giska no kan ya di asem no kan o ka jam so be tieska no so onye na so because they know of South Africa so I betting can very soon ko be 2 months ni kana o di man ko say be o di man Friday last month October no 22nd no di mame o se o di aka no o ba mame enende me fe no ko onfa sesia no ofre na mfa ukola adwuma mo so a ukoto no ho pacho me ko adwuma me nkoto no ho bio omo da so ye adwuma adwuma de omo ye omo wo ho no ma omo ye bet ono ankasa mu de ontina office ho bio wo de amanfo da so tukwan omo wo ho ye adwuma de omo wo ho no ma onde mba ya omo no omo ha omo ye adwuma no obi na ka kire wo se otumi de amanfo tukwan ana se wa na ate ne nka pacho obi na ka kire me e wo akwantuom pacho eno o se ontumi emfa wo mfa ba bia wo no nko na giso oba Ghana ono akase ka o se ka etima bet o no de eti o no kata de eti ni se wo ye adwuma company a you apply letter ne say wo be so untu kwan ko bi foforo eno e be difficult omo ma wo ko ono apply wo ha ono na fire free Ghana head e de call ye as a company visa na di maye no ono ma ye nko ono no mo nti ase se ne kase de bi e ji e ba Ghana ha wan ko wan cancel eyi na untimi free company no mu nsa untu kwan ko because ono nti ase man ko ji ono aka ono kase na ne company no e wo sa kuro no so a no sa tum di ko honum dia otum di ko bet o company fura ase why o negotiation wo nkasa opem pese o mfiri ho because kata ho na kasa so wo honum na o pese o mfiri sa company we enko different company the same kata ho na enye easy eno omo ma wo nko Jimmy ya prefer bi se free visa so wo free visa dia eno no mum no wankasa o rented dan wa na o ye obi bia ende otimi ye den e ko bet company visa na o de ko ye dia enye easy say ube free company mu akoko mi foforo ji ono no ma o kwan ansa na wetima akopi company foforo ne kase ene enye ye ji e ba Ghana ha no na kase jitum se ono na kase ne kase ye mbra ye ba cancel kwa ba ko no na se ye cancel ba ono she se ye cancel ba ke kase ke twen bibia ye o so wo wie bibia ye mbra ne ba ya wan fa bibia nso ama ya ho ne de ewu sanya papa na no ayi wa adwen so ba Ghana pacho debi aka wo yi wa adwuma du pa na me ye me adwuma enti akwa bi so no papa no wadu hwama odi me hempa ise me tia se me ni adwuma from April me ba ya si me ni adwuma bia me tia me sika so a me odi ma me kwa me so on fa me sika ma me se de be ya me hunu kwan am be fa so me so aba so on peso dis sika so be ma me enti na so wo kuro be so kata pacha enti from a free bra u free kata be duru ha no ususu se ka ya adwuma kwanya sen na ato e o Ghana pacha e o Ghana ha na kata kama o kata senya papa na kama Ghana kata say ye juma every month bia no say uko juma no ko Friday kama e mutimi omo wo je na kataria nti ye timi 1000 1500 1008 so de Ghana almost kama 13 cause ono mo de rate no eh 1 cedi ni ha say 3 cedi nti omo rate ni 3 to 1000 higher 3000 to enya o mutimi twa ka be 1500 1006 e jina over time aya ye ene extra over time juma na ye na menese
se odi wani bu esese de bagana sika mu a efiri bra papa no eda dawo e ma oba Ghana no kasika se na kwanya o ye adwuma kwanya to papa kama mbu ni ka sen paka betima anya be 15,000 kwa kamiti manya ato oh ti papa na di nhwamo pa o acha odi mi hempa aya semo yani producer ni nkomo na yehwe modern bo wa ba fa kanta kranka nana abranche di asem ne ba ye boy humodin SOMPA FM ye frɛ no na ye frɛ papa ya waje abranche sika no no etwem sɛ e no kre so no ne ma no e ba ye ne ade nti enka papa yi enyanto wase na wonye adwuma no ye den ento aso nso so asem no waka na nye no kre ontumi nye enya de so obitima ye den aye on the dada no man the ba Ghana enka wasa de no aye den atu kwan ne ade na ni sika na na opa aye den aje na because say okasem say abranche nyanto wase na wonsa enye fofroma na oba Ghana na che ono ankasa mu kra wo fe wa onye den wonfa so hu empenfo se kontompo ni so no be frudu nsini a na wo de wa ma na dikan enti ye kra nya sa abotre se nka wo nyema no wo fe wa onye den wonfa eni ade fi ho no ye frɛ no wan fada papa di asem no e ba ha se ne ba okay but you say papa no din de say there is Steven dey ke Steven na me nim se o mo de frɛ no wadwuma mo o so wo fa he on adwuma na office ko ta for 4 months na adwuma ni din no nim passion consult what passion consult pachai company ne ya blanda or the atosun asemo ti so obema won say aka 10,000 or the man 100 million pachai because 10,000 back on the money and am de enwe kotua loan na meje me anka po na msa pesika interest aka na interest nda so be 30 million me na msa kokọ mi kojina o egi quick loan ena meje amuma me 100 million no mse betua 4 months time gi mi 30 million eze soso na msa ko mi anam nim sa misika sa soso da de kotua okay panipa ko akoma to yem ate asem panipa ye be ko agyew kan akoma to yem e be gisika na ma be se nkonya no be se magic no ya ye bi pen wate enti ko akoma to yem